Thokozani bogogo nomkhulu salukazi sendoda lesogogo bathi nimbathe umavula kuvaliwe emzini mayamadoda uAunty Usha yo number 1 locksmith technician edlozi engineer yomsamo amathuba. Namhlanje ngithanda ngithinte isihloko esithanda ukuba sensitive. Abantu abaningi bayasibalekela lesi sihloko lesi. Ukuthi gogo izinto zami ziyabheda. Gogo kuyabheda umnyama gogo akwenzeki lutho. Ngoba sigudi la eqambeni amanga. Into enginotisile ukuthi la eqambeni amanga sigudi yazi kunalento lena angazi ubani wasifundisa ukuthi uma uya kumelaphi wendabuko kufanele ufike uqamba amanga, kufanele ube kusizi olukhulu, kufanele ufike uqamba amanga. Mina ngeke ngushintshe iprize yomuthi wakithi ngenxa yinkinga zakho oyikhulumayo ngenxa yoqamba amanga, because sinalomkhuba lona ukuthi masiya kubelaphi wendabuko sikhuluma zonke inkinga. Yazi ubale ngisho into ongabuzwanga yona noma ukhulume ngisho into ongayizelanga, ubale uzuyishaye phansi, uzukhala inyembezi. Indoda ikhala inyembezi, owesifazane ekhala isikanandi, uyibuza ukuthi hawu lo muntu lokwenze njani, why abanye usuke ezwe ubhlungu noma into esuke yenzeka kuye ibhlungu lokhu kwangempela. Abanye ubugebengu, abanye and iningi ubugebengu bayingcosane abantu abasuke bekhaliswa ukuthi ngempela inhliziyo zabo zibhlungu. Kuyadabukisa lokhu okwenzakalayo empilweni zabo, noma ukuthi hawu usibani ngempela sekangaze angenze kanje, umntakama ngempela, hawu umyeni wami, hawu umfazi wami, intombi yami ngqo, hawu intombazane engithembe kangaka, le ntombazane bengiyenzela yonke into edingayo, bitshela ukuthi lokhu bengitshela ukuthi yonke into ihamba kahle, hawu isoka lami, hawu ngimthona ngala ngisho matric ngamgqugquzela ukuthi aphinde esikoleni, ngamthathela ilicense, ngamenzela ini, sekangaze angenze kanje. Kukhona abakhalayo genuinely, kukhona obonayo ukuthi we bhatata uya actor ke lokhu kuya actor ke lokhu, ucabanga ukuthi kuse Bollywood, kuse India, bese ngiyahleka ngenhliziyo, bese ngiyikhipha iprize. Manje ngiyikhipha iprize bese ngibheke eceleni la ngembungisho ukumbuka. So sikhuluma ngesimo samathuba. Athi umuntu gogo benginakho konke empilweni, gogo ngeke ngaphila. Uyasazi so statement. Athi umuntu gogo ngeke ngaphila, gogo impilo ngiyayazi, gogo imali ngiyayazi, ngeke ngayiphatha imali, ngiyayazi imali salukazi, gogo ngeke ngathandwa. Athi umuntu gogo ngiyalwazi uthando, ngiyazi umuntu wesilisa makathi uyangithanda usho ukuthini, ngiyazi umuntu wesifazane gogo makathi uyangithanda usho ukuthini. Gogo ngeke ngathandwa, ngeke ngaba semathandweni gogo. Uyayizwa lento leyo gogo, ngeke ngawusebenza mina umsebenzi wangempela, ngeke ngakhashwa gogo kwaba kuhle, ngaba neoffice gogo, ngeke ngakhashwa company car, medical aid gogo, kuke kwaba mnandi gogo, kuke kwaba lit gogo, lalela, kuke kwaba lit empilweni yami. Kodwa konke kwashabalala, konke kwashabalala gogo. Angisazi ukuthi kufanele ukuthi ngenze njani. Ngesikhathi ngiseLesotho, ngesikhathi ngiseNamibia, ngesikhathi ngiseJamaica, ngikhuluma ngamazwe a few engisanda kwathatha, lento ike yaqhamuka ekhanda kimi emqondweni ukuthi bangakhi abantu ababonayo ukuthi labe khona yithuba leli, yi-opportunity le. Bangakhi abantu abacabangayo ukuthi labe khona yithuba leli, la ukhona yithuba leli, nayo opportunity, nansi opportunity. Iphi yona gogo khuluma nga le okuyona. Angisho ukuthi wonke umuntu la ekhona noma mhlambe ngithi kuwena
yonke indawo okuyona ithathe njenge opportunity cha. Ngithi mina bangaki abantu abanethuba la bekhona. Uma ungabheka ivideo engiyenze I think bengise Brazil if I'm not mistaken. Lapho engikhuluma khona ukuthi don't take your work for granted. Ubheke ama views akhona lapho. Ngalawo ma views amancane you can tell ukuthi ngithinte isihloko esi-sensitive lapho abantu isihloko lapho abantu abangafuni ukuthi ukhunywe ngalento leyo because abantu abafuni ukutshenwa ukuthi banephutha. Abantu abafuni ukutshenwa ukuthi banephutha. Abantu bafuna ukunconywa ngisho into ingeyona into yokunconywa kodwa umuntu ufuna ukunconywa umuntu ufuna ukuvunywa ukuthi yonke into i-right. Ingekho right into kodwa umuntu afuna ukuthi into ivunywe ukuthi i-right. Namhlanje ke sikhuluma ngokuthi musa ukudlala ngamathuba. Musa ukudlala ngamathuba. Uma ithuba ulitholile lisebenzise ngendlela efanele. Uma ithuba ulitholile lisebenzise ngendlela efanele. Bangaki abantu abake bathola amathuba ukuthi umuntu asebenze. Yeke ukuthi usebenza umsebenzi awufundele umsebenzi njani njani. Ukuthi njena enze umsebenzi asebenze. Kodwa fika emsebenzini adlale ngethuba awuphuze umsebenzi. Awuhlebe umsebenzi. Awuthakathe umsebenzi. Bangaki? Bangaki abethu abafika emsebenzini bangenza lento abaqhashelwe yona, bangenza lento abayizele kulowo msebenzi loyo, benza okuthe phecelezi bangaki? Utholileke leli thuba leli, yabona leli thuba dulihambela ezinyangeni, leli thuba dulihambele ezangomeni, kubathandazi, kubafundisi, usulitholileke manje. Lento athi uyihambele ezintabeni waya kaShembe, wahamba waya kaLokhuzana kaBaba Maseko, wahamba waya kuMasango, kuBaba Masango, wahamba wonke amalokhuzana amapostoli, wonke amabandla amakhulu, wahamba waye ZCC, waye Moria, wafika wasale Moria, kwathiwa kunendayelo kusafana uyidle, uyiphuze, uyichathi, uyenze yonke into eMoria, kusafana usetshenzwe. Wakwenza konke athi ufanele ukwenze, wasulithola ithuba. Bangaki abalisebenzisayo lolo thuba? Bangaki abalibambise kwezikhali zamantungwa lelo thuba? Unikiwe wena ithuba nanga umuntu uthi woza ungibambiselana kuleli toho leli, lana ngenza lokhu, yithendanyana encane mfowethu, kodwa lokhu kuyokubiza okukhulu ngoba lo muntu lo usuke kukhona into emdonsile weza kuwe, wadonseka ngoba kukhona into encane onayo ayibonile angakwazi ukuthi ayisebenzise ibiphisi iphinde iphilisa wena. Akunika umuntu ithuba athi nanti ithuba asisipane nayithenda nayi ioffice asenze kanjena. Mangaki abantu abalisebenzisile lo thuba? Bangaki abantu abanikiwe istart kusento uthi ufuna ukwenza into ethize bra wami, hayi na Lokhuzana istart awuhambe uyeyiqala lento le? Bangaki abayenza ngokweqiniso bayenzisisa, balisebenzisa leli thuba bayenzisisa? And bangaki futhi abathatha amathuba bawisetshwaleni, abathatha amathuba bawachamele? Bangaki abantu abachamele amathuba? Umuntu anikwe ithuba, nanti ithuba B. Namhlanje sikhuluma lokho ukuthi siphila kayi-1. Awekho ama-correction ozohamba uyowenza. Unfortunately awekho, akunafan perseverance lana uzohamba uyozenza. Siphila kayi-1.
mawuhambile ichayile ngeke uphinde ubuye uzolungisa amaphutha wakho, uzolungisa amathuba bukade unikezwe wona wangawasebenzisa. Angisho ukuthi hlala ku relationship engakusebenzeli eabusive. Angisho ukuthi hlala emsebenzini otoxic. Ongekho right njena umsebenzi obhedayo. Angisho njalo. Cha, angikusho lokho. Angisho lokho. Kodwa by the time hamba usuwazi ukuthi wenze konke okusemandleni, nawe indima yakho uyidlalile kuloyo relationship positive. Nawe indima yakho uyidlalile kulowo msebenzi loyo, uhluleke wena ngoba umuntu egcineni. Awuhlulekanga ngoba uyisehluleki, ngoba nakho uchamela umsebenzi. Cha, uhluleke ngoba uwona umsebenzi okuhlulayo ukuthi hayi lo engathi uzongishaya la mentally. Ngoba mina ngithi my mental health is much more important than imali. Mina if isimo sami somqondo ngisibona ukuthi siyalimala lana, ngiyaphuma. Whether umsebenzi, whether a relationship, whether a business deal, whether inkampani yami, mase ngibona ukuthi iyangilimaza kule shandisi lena, ngiyaphuma. Ngoba uma usulimele emqondweni uzohamba uyolimaza ezinye izinto ezingakulimazanga emqondweni. Inkingi lapha ukulimala kwakho ngokosimo somqondo kuzokwenza ukuthi uyolimaza abanye abangenzanga lutho ukuthi isimo sakho somqondo sibe la esikhona njengamanje. Sithini ke lapha? Asikwazi ukuyekelela ukuthi singayikhulumi indaba yokuthi kudlaliwe ngamathuba. Kudlaliwe ngamathuba, amathuba achanyelwe. Lamathuba lawa aje ku treatment, usuzuphalaza ngishigazi, usuzukhatha ngisho kuthiwa uye toilet uthi uyashidaba, phuma igazi, kunzima. Uze ushe lana ube namashubaba, uguma wenzani, walithola ithuba. Bese ukukhohlwa konke lokho, bese ulichamela ithuba. And yazi abantu abaningi abachamela amathuba benzani? Bablame abanye abantu. Bambalwa abantu abachamela amathuba bese beyinuka amakhwapha athi umuntu ngimesaphile la. Athi umuntu ayilana yimi engilahlile la. Kuyoze kube nini thina singafuni ukwamukela lapho esenze khona iphutha, sivume ukuthi hayi ngenza iphutha la ngenza iphutha la, imina la, iphutha elami la. Kukangaki kuyoze kube nini la esoloku siphusha khona ama blame? Thina siyaphusha nje ama blame. Thina nje into esiyenzayo uphusha njena ama blame ukuthi hayi le angiyenzanga, hayi uyena, hayi usibanibani, hayi uye. Wena wonke umuntu emsebenzini bayakusukela. La usebenza khona wena ibona abakusukelayo, ba wrong wena right. Ku relationship umuntu wakho ohlukene naye wrong wena right. Emphakathini abakufuni, ba wrong wena right. Abanganini bakho bayahleba, abangani bakho abakufuni, ingakho mina ngayifunda abangani, ba wrong wena right. Ubuka indaba ublame yonke into. Kunabantu ethi mama buka indaba noma bayilalelo noma beyifunda bagxeke yonke into eyenzakalayo wena right. Hayi akwenzeki bazalwane. Hayi akwenzeki. Then wathatha uhlanya. Akwenzeki. Zibuze ukuthi mina ngifake siphi isandla kulento le. And mawuyibuza lo mbuzo loyo awuyibuzeli ukuthi uyotshela omunye umuntu noma usukubuziwe. Yasi self introspection ngiyithandelani, ngisuke ngiyitshela amaqiniso. Amaqiniso asiza mina ngakusasa. Mina ku self introspection ngiyitshela uFaki, ngiyitshela yonke into ebhedayo engiyenzile, ngithi hayi la bathi ubhedile la.
mina ngiyakwazi ukuzitshela ukuthi la nala ubhedile kubhede wena la nala why ngilungise yami impilo ukuthi ngakusasa ngenze kahle. Angifuni mina ukuyiqambela amanga mina ngitshene wena ukuthi hey uyena wrong mina ngiright, ngiphinde ngitshele mina futhi sengingedwa ngise toilet ngithi hayi okusalayo uyena wrong mina ngiright sengingedwa. Uphukuphuko omngakanani lobo usuwedwa bese uphinde uyitshena amanga wena yini ofuna ukuyizuza. Uma nginikwe umuthi ngangawusebenzisa ngendlela efanele angizuphakamisa isandla ngiblame inyanga. Uma ngazange ngilalela umelaphi wendabuko yonke into i-instruction angitshena yona no njengokuthi mina la ekhaya ngisebenza ngale ndlela kufanele senze lokhu nalokhu. Uma wena ungafuni ukulalela ama instructions exactly ukuthi kusetshenzwa kanje la ekhaya ngakusasa bese ufuna ublame umelaphi, ucabanga ukuthi uzwisa bani ubuhlungu? Uzwiswa wena ngoba ngakusasa uzoblame emunye, ngakusasa ublame emunye. Ngihlezi ngisho ukuthi kunabantu abane diary yabalaphi bendabuko kodwa impilo zabo zimile. Uyena ozokutshela ukuthi hayi mina ngazi usibani bani, ungangitsheli ngogogo bathina akazi lutho lo, mina ngazi usibani bani ayuyakushaya umuthi. Uyile yini? Wake wasebenzisa yini umuthi wakhe? Uyakusebenzela yini? Sicela ubone imphumela phela. Asibone phela ukuthi imisebenzi yalo muntu wena omvumayo iyakusebenzela yini. Uma naye ingakusebenzeli ngixolele ugogo bathina kenzanga lutho, wena onenkinga. Inkinga kuwena. Kodwa lana sikhuluma ngabelaphi bendabuko, sikhuluma ngamathuba esiwatholayo esiwaqhamelayo ekubeni siwasebenzele ngendlela eyisimanga sayinikela ngakho konke ukuthi lamathuba lawa siwasondeza. Sinikele sayenza yonke into. Ake sithi ke uyileke enyangeni wayenza yonke into okuthiwa uyenze. La ungatholanga khona wabuzisisa wawubhala phansi azange ukuthi yes uzenza into ehlakaniphile engathi uyarecorda ngisho icomputer uyasave. The next thing bese mosofika ekhaya usukhohliwe, cha wabhala phansi wayiloba into ingxoxo yakho ama instructions zakho wabhala phansi ukuthi okufuneka lokhu ngenze lokhu. Bangakho abakwenzayo lokho bese kuyenzeka amathuba avuleke, izinto ezivuleke, umsebenzi uthole, ithenda lena uyithole, yonke into uyenze. Kodwa egcineni ulichamele lelo thuba lelo thuba ade ulifuna bese uyachamela. Bangakho abantu athi umuntu gogo ngifuna ukuyofunda, yazi mangaphindela esikoleni mangafunda ngaba right, gogo ngifuna relationship, gogo ngifuna maqondana. Bangakho abantu abachamele ama relationship wamthola umuntu okuthandayo, wamthola umuntu okuthandayo wakwenzela izinto omunye umuntu okwathi ukuthandana naye angakaza kwenzela. Wakuthanda umuntu, wakubonisa ubuyena, wabanqunu, impilo yakho wayenza yabanqunu phambi kwakho, wakuphilela. Kodwa wena bese umenzela amanyala egcineni, bese uyayichamela leyo relationship. Bese umbonga ngeplate lothuvi lo muntu loyo emva kwezinto azenzile, bese uhamba futhi uyohlala phansi umblame yena uthi ya wangilahla. Bangakhi abantu abahanjiswa esikoleni bafundiswa baba odokotela, baba abameli, makaqeda besatshena umuntu amfundisile athi awuyona itype yami. Bangakhi ngeke ngayenza ivideo ukuthi uthakathwe wathakatheka futhi ngesizathu ukuthi ngesikhathi uthola ithuba wena wayithi uthola isilima kanti wathola ithuba hayi isilima. Leso silima ke masiba isilima ke after sekakunika ithuba wangisebenzisa bese uyayisola. Ngoba akhona abantu abafikayo athi gogo angeke, gogo ngiseyikweletini nje uyena,
ngahamba ngawuthatha iloan athi unethenda wayithola leyo tender leyo mayiseqeda isasebenzeli mina sekhona abangcono. Gogo ngeke ngifuna into ezoyenza ukuthi kuvaleke kwasani empilweni yakhe. Ngifuna ukuvala impompi. Kunabantu ama-taps abo they are running dry ngesizathu sokuthi bebeyitshela behlakaniphile. Kukhona umuntu owahamba wathatha iloan ukuthi athenge iveni akunikeze wenza umsebenzi. Kukhona umuntu owahamba wathatha iloan ukuthi akunike istarter sempilo yakho. Kukhona umuntu owamisa impilo yakhe. Yamanzi impilo yakhe. Wabona ipotential kuwena angangayibona kuyena, wayibona kuwena ipotential ukuthi yazi lo makangafunda singaphila impilo engcono. Wakunika ithuba olideservayo. Asikulungise lokho. Wakunika ithuba olideservayo ngoba amathuba esinikwa wona siwachamela kusuke kuwamathuba asifanele. Ithuba lonke liza kuwena suka kuyithuba elifanele. Kodwa wena uzonda ngendlela enjengokuthi awuboni ukuthi leli thuba likufanele. Awuboni siphukuphuku ukuthi leli thuba leli likufanele. Lalela sidididi. Leli thuba lelo unikwa lona awuliboni ukuthi unikwa ngoba liyakufanela. Leli thuba leli it looks good on you. Leli thuba leli yingakho balinika wena, yingakho baliletha kuwena ngesilver platter ukuthi ngoba lifanele wena. Leli thuba engazathi lenzele wena. Bangakho abantu abathi yazi ugogo ngathi le opportunity lena ngoba ngathi le relationship ngathi yayibhala emazulwini ukuthi lene yami, kodwa uyichamele. Khona abantu abangasebenzi namhlanje ozobathola etshwaleni Monday to Monday. Udaka umuntu ukuze ubuyele wathakathwa ngoba wanika ithuba wayitshotsheni uhlakaniphile. Yena wayitshotha ula kanti udila nomuntu ola, hayi ola. Yena wayitshotha ula kanti udila nomuntu ola. Akadla umuntu uyithole ula ukhona. Uthi usebenzisa imithi ingasebenzi, sithi zama lokhu kungasebenzi bese kuthothi ipatience yakho incane. Awunakho ngisho ukubekezela. Uyazazi ukuthi wena wachamela ithuba. Kodwa ngisho ukubekezela ke manje la ususizwa umuntu ongahlangene naleli thuba leli umelaphi wendabuko. Angihlangene nethuba lakho wena owachamela, angene lapho. Kodwa ngiyakusiza ke manje obuze kimi uthi ngikusize. And ngiyayazi mina into engiyenzayo. Kodwa still ungabi nepatience ukuthi usizakale ngendlela efanele babe usizakala ngayo. Ufuna kwenzakaleni egcineni? Yini le ofuna ukuthi yenzakale? Angivale ngokuthi ngithi asebenziseni amathuba esinuke wona ngoba sinikwe amathuba asifanele. Emva kwakho le relationship oyithatha for granted, bakhona abayifisayo uthi hawu khona ipartner engenzela umuntu wayinto nje, wow yazi wami umuntu akazi nokuthi ngilala ngidleni, yazi wami umuntu akazi angeke angisize ngisho nange airtime. Kukhona abantu abasizakala kanje, wow hawu kukhona umuntu osebenza kamnandi kanje, wow hayibo umsebenzi wakho lo phela nje wenza lokho nje bese uyahola inyanga imiphela, wow. Kuyo yonke into kulo lonke ithuba esinalo, there are thousands if not millions yabantu abalifuna lo thuba lele lakho wedwa, haya amathuba, ithuba leli thuba onalo. There are millions of people abalifunayo lo thuba nalo, futhi abangalisebenzisa kangcono noma babe usebenza kangcono kangakanani. Kukhona abangalenza kangcono kunokungcono benzayo wena. Awuzame ukuhlonipha la ukhona, awuzame uba neqiniso kuwena. Kukhona abantu abafisayo ukuthi baye kulumelaphi wendabuko, wena usukwazile ukufinyelela kuyena. Khona abantu abafisayo ukuya kuyena,
wena usufikile kuyena kodwa awumsebenzisi ngendlela efanele. Yithuba lelo lilodwa. Ngake ngamitha umkhulu uCredo Muthwa. It was great. Ngamitha kabili. It was a great moment of my life. And ngayisebenzisa. Kukhona ubaba wangakithi usashona ade umthandazi, ubaba uMhlongo. Ubaba uMhlongo asaphila. Uqala kwami kumazi ubaba uMhlongo until azashona. Ngayibona as ithuba mina. Ngayibona lento le as ithuba. Ukuthi nanti ithuba. Nanku umuntu osebenzayo, nanti ithuba enginikwayo abakithi ukuthi nanga umuntu ozokusiza. Ngalisebenzisa lelo thuba lelo. Azange mina ngiliqhamele lelo thuba lelo. Kubalekile bazalwane ukuthi uma senza izinto sizenzisise. Lento yamathuba ivast kakhulu. Kodwa asiboni. Nanti ithuba relationship manje asikhohlweke previous relationship abukade kuyona. Vala isicabha ngaphandle, ungazivali. Sikhiphe wakho udonga ngaphandle. Ubhekane no relationship obhekane nayo. Ungayichameli. Abantu bayakwazi ukuletha izilingo. Umuntu asithatha isilingo asifake emsebenzini, afike emsebenzini umuntu athi efika yena into esekayibheka athi mina sengajoyela isinkwa. Kusho ukuthi yena uthi sengajoyela umntshontsha. Me uyafika emsebenzini sekabheka amathuba ukuthi ngingantshontsha kanjani la. Ngoba into athi uyenza on your previous workplace. Usulana manje usubheka ukuthi ngingantshontsha kanjani, yini engayenza lana ukuthi intshontsheke. Ungene ku relationship kodwa wena usanelukuluku lenyinto. Hayi ngihappy. Ngihappy, ngiyamthanda kodwa angikho happy sexually. Ucansi lwakhe alungithokozisi. Wena ufuna ukulahlekelwa yithuba ngesizathu sesigaba esisodwa ku relationship okuwucansi. So wena ufuna ukuspoila yonke into ngenxa yocansi nje. Ngenxa yokulala njena wena ufuna ukuspoila yonke into. Yonke into ela ufuna ukuyimosha wena ngenxa nje into yodwa. Sabuze salukazi sathi ujoleleni. Wathi umzukulu hayi akangenelisi umkhwenyana. Sabuze salukazi sathi wenelani usemzini wakho. Unayo yonke into. Yini lathi ufuna ukwenela ngayo ngokocansi usemzini wakho unayo yonke into. Uzoyenze njani ke manje nakho ke konke sekuphelile. Wena ke lokho kade ufuna ukwenela khona yini oyithola. Bangakho abantu abaphumile kuma relationship because of bakhala ngocansi. Bafika la abathola khona ucansi olumnandi oluvuthayo, bajabula baze bathola yonke into athi bayithola ku previous relationship, 1 if 9%. Ngoba bayafika lana ekhaya asho umuntu uthi gogo mina into engibulele ucansi. Ngithi usho ukuthini? Athi hayi benginakho konke but ngathathwa isilingo sento esikhulumayo, ngayithatha nabangani, ngakhohliseka, ngajola, ngalahlekelwa yikho konke. Gogo ngashiya umuntu wami endlini ngoba ngisitshela ukuthi hayi khona intombi yami eshisayo ngaphandle engipha kangconyana, kodwa wasengishiya lo ade kuyena. Lo ade ngipha kangconyana nginaye impela empilweni yami kodwa akho lutho gogo.
ucansi kuphela olukhona bakhona. Wena ukulahlekelwa umsebenzi ngenxa yamanga, ngenxa yesinkwa lesathu sifuna emsebenzini. Salukwazi sendoda ugogo bathini mbathi asasi ungachameli ithuba. Thokoza.